Kubor nakaslem jong unong san hima. Kasenjuk kinong sensyar shnong kabriu hanyo trem kaladawa nak sarkar Meghalaya sarkar Assam ban pensitom iki pulet kibadon kti wan siat yap iki pat ba nong shong shnong kashnong mukro habaya keren shakilat pathai khobor u secretary kasenjuk uba RL Bla ulai tho ba kasenjuk kadawa nak sarkar jilla bakan penbenai ya ka arpusau tarik bat ka arpusan tarik unai wing kum kasngi black flag day habaro kawe ga jilla bat ha ka arpulai tarik kasenjuk kalawer ki pat ba ki menteri sarkar kinong yalam niam banwan ni shimenta ka jingduai bathang Mombati kabanlong asusu tham auditorium ha kapor Henry Bajie Janmit nakaliang kasenjuk kapha ka khubor sngolam shigi bahayong joki Henry ngot ki balaklat nagajing syaksiat yap ha ki pulet Assam ne ka step ton nakaliang jong ka senjuk kan sya snong ka berikan utrap hadin mengiyo yo khubor pat ka jingja ka smosi baja hawas jeng hel samukro bat mengiratip ba riu ngot kemensim ke pakodor ledona bat bon ngot kibara besar haga jing yasiat jong kulit Assam maka kibriu jong ke forest department bat ke basmusi tam kalong bakani ke jingja long bak Assam kala tampot kawan badle don bor hapo upo usam jong ke jela jumi nakalian ka sunjuk berpawi ke jing smusi ka bakrawe bat ni ha ye jing sngolam shabaro kini kin reutli kelong ye ke paman ye ke jing ja ke basngausi bat kumjuru ye kini badan deng ke jing bensa bat na kaliang ke sunjuk ha ke jing yalang ke bakerki menta apeng kirang bak snong hasor bat khapsor ni penrem jur ye kini ke jing le jong ke government of Assam khamtam bagi beriu ke bapat ya ke an ki Assam Police baka beriu jong forest department bakin susiat yap iki beriu ki balui ke batang ka khti ka kejat bat kipat dak sulai dak aman bakin siat bat shimno ye ke jingem ke bakodor ke jongki hajing sya dadon kai la dei pan ye kran chwa dak khtin ka thli henrei kum kan ye ke jingla ke jongki kawan ra ye ke jing song stir ke jing bom song sok song sngai bat khamtam kum hak ni kapor bakilang ong ban ye penbek kita ke pot kisar kani kala the paja shisha dia nak kaliang jong ka sunjuk kinong shisha snong ka bri hunyok trap hak ni ke jing yalang ka bang relation kerki menta kasgi dina terpat syabaro ki dorbar snong ki para ramba snong ba ni penlong jai kisnong kithaw jungi bagin kai bakan don kajing shongso kajing shong sngai manungi kano kajing hura huri kajing kulmar khamtame hakini hipor ba kibabun kisna kidang don dan exam ngimpa pan puthut ya exam jok kisna ba nakal yang kasuk ila terwa syaka sarkar ba Gubernur government of Meghalaya akan declare it a state mourning. Arsni kata arpusaw at arsanterik jong niugna. Dat setelah bu mantip ba ia kendu mentadi yo chief minister ni bena yang karai bersejuk kasim ba nakal yang jukuru laong ba la cancel lot ya baro ki program jong state lengkap pada festival jom cherry blossom ru apan senge no madon na duta pada kalian bersunjuk ru ngila terwa bagi kerpa ya baro kiran basnong kidor basnong kinong shong snong jom katilla mekhliah baro koi khasi jantia garo bahagini ki arpusa arpusan tarik bengi dia den ki lama yong hakijan ki jongi ginewa ki lama yom kisnong ki tha ku jongi ban pun pau ya ka jing sngosi bat ya ka jing persya jong ka jingle riu donbor jong ki briu jong ka an jong ka jela Assam bat ka ba laipat na ka liang jong ka sunjuk ka rai ni shim ba na ka liang ka sunjuk ngen tho ka city show chief minister jongi bat kumru
kumjuru chief minister jong Assam bat naga liang kesunjuk ngina dawaru naga government ke jong ni hakmat chief minister jong Mantan ba kani ke jingja kan dei pan kon tang hakaba lodge ka FIR ni pan ong bang ngin thom ken naga inquiry naga liang kesunjuk ni dawa ba dei pan wanra naga NIA ban le yakani ke investigation but igini ki beriu ke badon keti depan ada ke capital punishment marbalai ki dei ki beriu ke babat ya ka ai la ki beriu ke batip babat ya ka ai ken badon kam bakla ken shim ka ai keti kalong ka ai ka bang himla bat pedian kum ka jat beri but ngin bodin na kalian bersunjuk ya kani ba ngin ki bahkan long kasin ke bandeng kon bakhatu bahkan long ke history hak state bak jela ke jumi begini ki badon benta ha bak khat ke jing im jom kini ki rewat ke mensim ke bakodor kin yo ya ke capital punishment katkum ke jing rai jom ke jing syari wa hadrong la ke bakhatu ya wa ya wer ya balok ki dor barsnong katu kat ni kita khot jong di executive members man kita basnong bangini kendo lang lasai kasgi ha susu tham auditorium rengkat bat kinong yalam niam ke bapher bangin pulong ke jingduai ke bakar pat nang kamta ke mensim jong kini beri beladono ke cingim ke bakodor ke jong ki rengkat bat ke invitation bangin khot lang your chief minister your deputy chief minister but kino ki minister jong jela ke jong ki bala ban ya don lang bat ngi la shai ka sngi hak pon riu beji bangin long e ka long e ka ni kas special prayer meeting bat ngila ban kunthop lang ru bat ka candle lighting bat bangin boru ya usuntiu bat punpau badak bat ka burom yakin ni mensim kepala kelak no naga liam jong siam ong ba unra ya kan ne ga jipun sngo bat ka ne ka rai ba ka sunjuk ka ai mata hak cabinet meeting ka bandong respect hak por san steng janbe tika ek bomi nakta un sepenting pat ini arpu sa ba arpu santari ka black flag bat ni dawaru ba kan day ka state morning namta arski hapo majala mahalia barangkoi